awaifo no muntie Supreme Court say wɔhwɛ asɛm a constitution na kan article 22 emu say awaifo ye ajapade a mrane fa ne say omienu ni da no enye automatic omo say enye ajapade bia na awaifo eye bomu a kyerɛ sɛ eye omumienu mu dia ye wa ajapade a awaifo no oba ne obema ye a omo pese sɛ ajapade we ye de joint property ye mienu ye dia bibiti se omo koto asase na omo atwero no Mr and Mrs no omo dey register enti se omo pese ejapade na joint property na emom se be ma na nkasa free ni baabi koye na ejapade bra waware wo no eno nkire se oka ho eje se wo kire se wo de wa ho oden bo abi ana se wo de obotom sika ehyemu bi yes na sa na omo ye no se de court say no contribution no chop free na ko ware ampa cho botu nya boato say enye by force okwa a ye be ma wo ejapade ni bi automatic pe wo de mobi ampa ni de mumienu munim say ye modea no make sure say ya capture na say ye joint the wa ware na mko ye ejapade a enye automatic nti make sure say udin wo so say udin ni so make sure say entiase wo ho say ye joint property e be kra mbetimi ya agreement e de atoso ache say we dey joint property say me ni me kunu e na ye abom ana sorry me ne me yure e na ye abom sa na Supreme Court so science studio bi say mpo ye japade amumienu kra maye abom say joint property a enya by force a wai jaye by be chem 50-50 na chempe there bi eje say wo kire say what me am contribute eno ye japade no substantial contribution say wo do wa ho oden aboa Abusia Sabrediet sim legal wife for enso egujem ya womu eni abriye pa me captain legal wife na meje ma aka mo wabo ma womu ta ma me akosia sewa achi ni nyina ededa de lumba ni wo hu ensensem ye ba abusia na aka ye nim se ye sie ededa de lumba wie ye pen kwa bre kama ide na aka so mofra dwunti Sabrediet wo kraman ba benya da bre na so abusia na enye sa nete abraye ma me akosia sewa be pie mu wo gwan ga na mu ha ma amanfo gi se triko airport ko shia na fe ko gi se ye ene na enya asem keto na abusia ade ba ko Ghana for HSS enuti ena maami akosia sewa ebepie mu ewo man Ghana in fact abusia eye niema mienu na wo mo HSS wo ba na wasan aba be ye ne kunu no eyiye biem ewo bosum ye friend se March mu afi ne to so mienu na Ghana for HSS eye japade enti ena maami akosia sewa ebepie mu wo man Ghana na sabre ne enti ama maami akosia sewa ene team legal wife for esu nyina eye emrafofo bia Supreme Court ediaba efa ejapade a yebeche ewa ware mu eno na sene emra netie no Ghana for HSS ene maami akosia sewa kame ye se nensa esifom ebi chese wodobroni so ensa na esifom ni nyina ene se emra no echrem se Sabrediet se woye yere woye kunu na wo ne wo yere anase wo kunu ware ejapade ebepie mu wa ware ni mu no woba no se went me improve beyond reasonable doubt se fun ye kra me ni kunu mienu ene kan sika bomu ene de kwato ye na se koba ne se awareja ye ba be ma no etimi kire se wo no kwa ne to ofun no e wa aware ni mabusua wo ba no woni chefa wo nti se ye dan na mo si ye se ye company na mo biebie ye se ye den na mo ye no aware ni mu no se awareja ye koba na be ma ne timi prove wo court se wo no kwa na ho oden ene wo de ye ya emfa ho ne aduane a wo no aye emfa ho ne niam a wo si ye emfa ho ne bra wo emfa ho ne se wo na wo so ne nsa e ma ne be ye da de lumba se wentimi ankyere se wo ho oden a wo de kan ho nie usika nie dia emra na kyerɛ sɛ wonni mo kyefan wei ɛna matim legal wife for aso ayɛ hye pa na busua mimi ni mu mrani bo so wonni mu mrani ti ebekɔ ye sister vim lady aba be kyerɛkyerɛ mrani sɛ ne yesitie na afei kokɔba wɔde kɔ amatim legal wife ɛne timodo broni ɛne yempo wɔm a agida de lumba nsɛm no agyina de mu twan ya wɔm ɛka no na Angel TV for so ɛde nkyirimu ɛbae na busua me sɛ wo brɛ no ɛyɛ too much GHS ni message sabra yekui obe me subscribe button no so de akyema ya no akai sɛ wo de bell ne bɛka ho sa no upload ni to mpo ne first person ya wonsa ebidika kakam ho na yenkotie enchim na fe yeba yabedi achim kom. Latest case from Ghana Supreme Court say free nekro aware for ware no muja aware ajapade a ye che no enye 50-50 biem ye nche ne pepepe biem obana wa anya adwuma amwa obana usika nka ho obana wankasa wa amwa be ma no wa hoodin ana oba no wonfo hoodin amwa na onka ho say Supreme Court say no contribution no chop into contribution Supreme Court person say either say eye usika pa sika botin na odi ahyem na maye ajapade no ana say wo de wa hoodin aboa. This is the case of Susapon versus Osusapon case wey and I want here be control it said that number ne yire num case ajapade ni chebo no wan sha said the omobeye no na Mr.
awarefo no muntie Supreme Court say wɔhwɛ asɛm a constitution na ka wa article 22 emu say awarefo ye ejapade a mrane fa ne say omumienu ni da no enye automatic omo say enye ejapade bia na awarefo eye bomu a ekire say eye omumienu mu dia ye wo ejapade a awarefo no oba ne obema ye a omo pese say ejapade we ye de joint property ye mienu ye dia bibiti say omo koto asase na omo achiro no Mr and Mrs no omo dey register ekire say omo pese ejapade ne joint property na emom se bema na nkasa free ni baabi koye na ejapade bra waware wo no eno nkire se oka ho eje se wo kire se wo de wa ho odin boa bi ana se wo de obotom sika ehyemu bi in this case of Owusu Sapon na maame ne ba aware mu no na papa na ato na asase no wesi ni dan akosi window level awareja ye ba no maame ne se da bi papa ne ware no papa ne kotena abrochire ono ana na supervisor workers no ewie eche papa ne san be fa no kotena abrochire London oye adwuma ma o service kasa wo problem nko de koya IVF says kan papa na amon amfanya IVF na so mboma no na ode ko share dan nim na ode ko board dan ne so de bi ye windows ni ade nti na awareja ya ba eno so yo no so ne contribution asem ne ba court no high court di maame no say yen che dan no 50-50 because sa sika no any supervision na no supervisor workers mo ho hwe dan no so no eche se maame no so ne contribution wo dan nti yen chem na obi andi 50-50 papa na anti ase na ode court of appeal court of appeal no papa court of appeal say there be maame na ntumi amfa dance potin amase sa sika na ode ma papa na ntu ama ko papa no tumi kire se ane meji sika no but me tu ama maame no. Number 2 court of appeal san kire mu bio say sa asem na maame ne kan so supervisor workers when to me have evidence bi aba because papa no e the evidence aba say ono ana na okọ abroche no ohwe dan otua oto dan ne materials na bibie ni wacha so ba na na ehwe workers so because say ono papa no na konta na na ehwe dan no so nti ehọ no court no bo maame ne die ne gu say wan fa na ho de bia contribute ahwe workers so ni sika no so be ma ne tua ma no nti the only thing court of appeal so ode be mama me say okay 4,000 kakra na ode boa papa ne court so ohu se ane eye maame ne moa ode hyemu e ma ejapade ne be joint property ti court of appeal kra de ogitum say edan no eye omumienu mu dia nti so obe mama me no mu 20% instead of 50% a fana high court demand no court of appeal twemu so obe ma no 50% pe ena maame ne so onti ase na yen onko Supreme Court na Supreme Court emfa high court 50% na ode man emfa dan half man no emfa man no e call Supreme Court na Supreme Court ichem say enye by force se mo ware bomu a ejapade a mo beye no eye mumie no mo dia da bi se ye twem enye by force because se be ma na ye atona ase dada be ma no asini dan dada na ho ba ya onka ho eje se de wo ka ho se woto bra mo ware no kra still onka ho je se wo kire se ampa na won so contribution wo say wa hoden onu aduane o ma na sumdwe o ma na peace of mind and asa wo ye o sensuo ma workers no na o supervise for men no so anasa o sika wom enye saade a onka ho mo ncha no super we very important na Supreme Court so che say o ba bi ti na ware ho na sa ware enu no akọ Dubai ba China ba kofa niema ba ono akọ so kofa mayi nchine ntozo omo ko ye jidamba edwe na ono akọpe na sase na oto ne dan ana osini dan a wo be ma na wo na yanka won sanka no ntumi be kan se me ware no e na oba ne ye ntimi be gibi first na sa na mo ye no se de court say no contribution no chop. Supreme Court can see so de bi o say Ghana ye wo human rights the constitution my obia human rights obia or rights or turn asas obia or rights o nya de japade the case we court na mama me 50% ye free na ko ware ampa cho botu nya boato say enye by force o kwa a ye be ma o japade ni bi automatic pe wo de mo bia ampa ni de mumienu munim say ye mo de no make sure say ya capture me say ye joint property ntina na no na me ma futu say wo ye oba wo ye be ma mo ko ware na ejapade mu nim se mumienu na mo ye ampa cho ye ko register asase na ma ye nya ne Mr and Mrs asumasi make sure say udin wo mle se court no say eno no be mu a na anu case bi o mo ye Ado versus Salote court no kan Supreme Court ka say se mo register dan no anase asase no wo mumienu mu di mu a eno ye one evidence e kire say ye mumienu mu dia nti eno na wari da ya ba na ye se ye koche mu ndi obenya bi na emo wo ba ye na wo beto ye ana waba ena mo asama wari ni mu no obia nkasa kopɛ ne bosia no akwakoye na japade a onka ho
we part 1 member part 2 Ghana Supreme Court na san kabio say sa ware for ware na say japade no ma ye no we di omo say joint property omo pese ye japade yo omo mienu omo japade a se baakofo nso register japade no wono nko ani di mu a emra no fa ne se baako na ne di nka ho no ka ho enti nko a ntumi nkoton abra baako ne nka ho in fact Supreme Court ka so mo koti fin and fin and omoka say human right a Ghana constitution no fo aso say oba o right so ye na japade a be man ka ho be man so o right so ye na japade a oba nka ho enti maware no wo se mutumi kire mu pepepe ma oyire ni okunu bi ati ase say ya japade we wonka ho bra kwaku we wonka ho na momo anya na mo koya mo to asase na mo koya nkrata na mo ntro na obi ehu se we de joint property na enye nko awo dia emom say your joint property na baakofo pe na nidi wo so amra ne be fan still a mumienu na mo dia nti na baako entumi enwia no in fact Supreme Court wo sapon case we mu okoti land law once Ghana say ye wo land law foforo ye wo asase won law foforo act 1036 na sa law no section 38 ka say say obi to asase aware for to asase for valuable consideration na say baako pe edin na wo mu na asase no to no bra mumienu maware a de nidi ni so no emra ne be fan still and chefa wom ntu nko anu ntumi nje embo so say in a conveyance for valuable consideration of an interest in land that is jointly acquired during the marriage, the spouse shall be deemed to be parties to the conveyance unless contrary intention is expressed in the conveyance. Inti asase no pese ye nko awo de a make sure say ye asase no pese amawa ube state wom plain say we sister ya nko ade a ni kunu bra kojo nka ho ni kunu kwaku papa nka ho ni kunu kwam papa nka ho kofi papa nka ho make sure say ye pepa na obeye na sampacho ma no cause say man bebre wo sikomom tumi ye omeja pade make sure say wo ye pepa na obema ya tro wom say we eye nko awo de a be ma no onka ho subsection 4 no say where contrary to subsection 3 a conveyance is made only in one spouse, that spouse shall be presumed to be holding the land in trust for the spouses unless contrary intention is expressed in the conveyance. In this say aye assassin krata kra won kwa udi ma emra ne fa ne say wo yire no ana okuno no so kan je say o ma ye tro assassin paper ni mu say we de obi anka won kwa wo de enye joint property. See free ne ko ye assassin krata now why you very, very careful, said the obey no. In fact, or say, except as provided in subsection 3 and 4 of 38, in the absence of a written agreement to the contrary by the spouses in a marriage, a spouse shall not, in respect of the land rights or in respect of land acquired for valuable consideration during the marriage, sell, exchange, transfer, mortgage, into or say our for matter asase a ye joint asase. Joint property. When sit down, so I'm say we a joint property. Baako phone to me fa actually enkoya will. Tia hana that number mo de no we affect o mo case no. Baako phone to me fa actually enkoya will emfa mobi. Baako phone to me fa actually enkoton. Baako phone to me fa actually transfer. What I say or say they will not enter into a contract for the sale, exchange, transfer, mortgage. To me fa ngozi awo wan diska lease of land or grant of right in the interest of the land. One person cannot give away the land, the right, interest in the land, intervivals. Just all the bear by OTS, no now the ama ubi and the intervivals, no ha. Enter into any transaction in relation to the land, right or interest in the land without a written consent of the elder spouse, which shall not be reasonably withheld. Intino, also to me so nkasa e bia wo de edan na kwakoji loan wo bank abra ba akone nka ho eji se wo yire so ukuno nipa na ya aware na nipa no asama consent en nemom consent no pene na nipa ne be pene to obi e yemfa nkoji loan yemfa nkosi awawa say no it shouldn't be unreasonably withheld. Nipa no so otenche no to me nkasa chenchene a memma okwan ma wonton e bia ho kira ba mu nyina mu hie sika nde aya ade on to me nkasa onye unreasonably wo say ya ade anyansa wom se bia ye jama ye manti na mempene so no nde nyansa wom na mo se chenchene a ompene so de no de eno so law no etia we na Supreme Court aka nti we nyina no Supreme Court so opa kire se ejapade bia warefo be ye no enye automatic say by force e mumienu mu dia
nti eno de wan kai hwe kra wo video we ma fa no to wati ko se wa ware na mo koye japade a enye automatic nti make sure say udin wo so se udin ni so a make sure say entiase wo ho say joint property e be kra mbetimi aye agreement e de ato so a che say we de joint property say me ni me kunu e na ye abom ana sorry me ne me yure e na ye abom sa na Supreme Court so science to do abuse say mpo ye japade amumienu kra maye abom say joint property a enya by force our ija by be chem 50-50 na chempe there be e gisa wo kire say what timi am contribute eno ye japade no substantial contribution say wo do ho ode aboa ana financial contribution ana ni mienu kambom a wudi ewom enya sa enya by force say be 50-50 automatic say ubenya have enye by 40 o say ye bema according to who no contribution at your san fa she otim bio say Supreme Court asan kire mu bio say enye japade a mumienu mo ye no within aware ni nyina na bra ma ware no na ye mumienu mo dia japade bi wa mbe ye bra ma ware ne so ye bema nko ade a japade bi wo ma mbe ye no bra ma ware ne so ye oba nko ade enti mo pese japade ne mumienu mo dia mumma enye clear won krata ni mo say we die ye pese ye mienu ye dia because o say Supreme Court say son property acquired during the marriage and son property joint property. Mpacho ye nyina yesu misi 2026 ye be sua law because no amount of atemdidie never stop him from learning the law. Esisi ye sua law na ye nya nimdie na ye jai se bibia ye de atemdidie na ye de abram so atemdidie nye knowledge. Eno so ne si Supreme Court oba be kire say ye je aware na ye chemu ajapade no sade ye nche no. And also guide. So case they are very interested. Very much interested. Very much. Say nipa aware fo jaya ware a. Say omobo case in the title I'm say Bonsu versus Bonsu. Me name say that is the case. Ohwe say the Supreme Court esiko mu no a. Nkomo che ejapade no. Na de oye be ma no. On na wa brochi no be fa oba ne koi. Ena oba no ekonya iska kakra ba obema ne se wo si dan wo kaso no oba ne se obo ne bosia 4,000 pounds ena ode si e but obema no prove se bosia na obo wo sa de ma no ena oba ne se ona na ehwe dan ne so obema ne se obeware no si dan na du lentil ena omoko trial court no the court amuchi kai ka asem no omo che ne 50-50 bema na antiase se edan amasi adu lentil na wo kwhwe so ma me piska si dan no kra wo san ma me de ma me bosia adenti na me ne won che ne 50-50 and wo call appeal and appeal court no say there be oba no de wo ma 20% ye ntimi nche dan no 50-50 sama ana japade 50-50 and oba no so de call Supreme Court but Supreme Court un say nanka previously omo rely on bibi omo say on friend no equality is equity na say equity is quality but say no say oba ni obema jaya Atamosis a very popular case omo friend Atta versus Atta former Black Star player ne niam o ye nyina no oba no otifia onya adwuma e na be ma no ball sisi adan bebre but Supreme Court ne say oba no tifia onya adwuma nyina be ma no ko ball ba ona no aduane mount de o ye bia no ne ye e na omo chem 50-50 ko obodam it is say no masa turn from wasa ba back say e was so prove say we make substantial contribution wa ware no na me si dan na ma me bosia na dan no kra oba no ma sha se dada na afeo si ye jaya ye nche ni 50-50 a enya nti ase enya adwuma ne momo na de boy na 20% nti sa application so mo ye ni Atta versus Atta enka Atamosis benya na japade ni bebre almost 80% because na ire na otifia onya adwuma but sa Supreme Court ne ka se there bi otifie kra oba ona oma warmth ono aduane siesie fie na so anya peace of mind dia kobobo enti se wunya eska anya onko a enti we no base say no ye be oba na obema na oni ukunu jaya na we re jaya ye nka say matna and during the subsistence of the marriage no bibia amunya bia mo che ne pe ye be kwa akohwe sa mpa na obema no wo na wo bo modern pa na oba no de ne ka ho na wo hwe nkura nko ana there is a lot that you also when the say oba enokre na mesro mo se bibia ye no ye make sure so the fiber of our society ye mananyira ebe kakra no se san ye beka bonsa oba no betena na ebedu time e wosa ye wo no na akoye nsem bebre so oso akwada no no wo no to ho na so ahwe akwada no na ebedwan na bo ne powder ye ne bibia because oba bi wo ho no mo aso aba
no wo ma kwada no beto si ani nipadua hoɔden kɔ a emma bio oni ahoɔden bio wawo ma wodin na da kwada no so awo ye nti no nyabotre oba wadin na da kwada no 2026 de ya ngoma oba wadin na da yawo okay fine yawo oba ware enum no ade a wo oba da wani pa ne se wo pese wo anya adabi no sexual awo ho tie uni se ye society no memma obi anye ma no nsi bone okay obema ngoya na onumpo na ye impotent a very hard so obi beka se obema we wontimi ngo because man nka me pa che se eya na mostly a man na omowo a ya na akoye se oba we wa bom modern ye kobo na baso obema bia ni we kobo na baso se wawo enti me pese ye beka se oba wa ma bema yawo most times tomata ka se aware mu mfaso yawo mo anon so dodo na ne ta ka sa ya mama mo di mudin to so da bi da din no crowd is say ya to amu mudin so to ye di abusia wei any entremu ya Supreme Court edi aba edi afa aware ho na eno na ama emma bi ehese na sabrede aware no ebekwa akoye no contribution no chop Supreme Court me ma ne refi se ye kwa aware ni mu a emma na so de ni ka me se ya do so ache me ma no fi se eba awo famu a emma no ne bewo wo ba bi wo ho so na se wo kwa awo so na wo sign bar so wo ye teatea wonye teatea bi na ne nipadua no kwa wasore so na se na ne bobreti a wo hu na wo ye wo kama ma odi ru aware ni mu no na abusua wasesa eti se akoba ne se na se Supreme Court ka se wo ba ti me improve beyond reasonable doubt se ne sika nie na ho odi ni bibi o de ka ho nie na se wonye japade ni bidia ene emma wo e ba ba ye din aware fi se wo ba ne so e be ka se wonti me mfa ne time ne metna fie me wo me ma na afi bibi kosi kwam wo chena ye kwache japade na wonye nti ono so e kwa akopɛ adwuma ye na wono so aye na japade de ama ne ho dia na kese emma ya ebeba ware mu no eso eba beti Ghana fa adwenche omo cheye e de famra Supreme Court de aba afa se na ye japade e wa ware mu ho no eno na busia me de aba besu mese se won so beja wadwenche e wo comment section ho e de ama me Supreme Court e ka ene na Ghana fo ma bi e ka na busia woni omo ya adwene anase senate ni nyina no e comment section e na ye bi hu no all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na fofo so enye bi ahwe dark road e na me de so ye be se share